So congratulations for our players, for our staff, for our supporters, and I want to say terima kasih for the supporters that ride by both motorcycle from the airport until here to the stadium. It was a fantastic support.
Nomor punggung 87, kapten kesebelasan Johan Alvaridi. Nascimento. Nomor punggung So please guys, make me a favor today. Jadi Give 200% for we winning today for us and for them. Pelatih, official, pemain sebelum melakukan pertandingan sore ini, mari kita berdoa semoga pertandingan nanti kita diberi kekuatan, keselamatan, dan insya Allah diberi kemenangan. Berdoa, dimulai. Selesai. Ance, jangan buru-buru, tenang. Insyaallah. Makassar. Bersama-sama mengeningkan cipta atas wafatnya mantan pelatih tim nasional Indonesia, mendiang coach Benny Dolo. Mengeningkan cipta dimulai. Nice, Aniki.
Today and tomorrow. Today? Yes. Now, 2 days rest. Today and tomorrow. Si Game bentar lagi. Kita bicara. Ayo. Ah, kamu ribut. Ya, Obrigado, valeu aí. Parabéns. Masih jadi. Nasib. Dina. So congratulations for our players, for our staff, for our supporters, and I want to say terima kasih for the supporters that ride by boat motorcycle from the airport until here to the stadium. It was a fantastic support. Terima kasih. Pertama-tama mengucapkan alhamdulillah segala hasil pertandingan hari ini kita bisa meraih 3 poin. Kemudian kemenangan ini kami persembahkan untuk seluruh supporter yang mendukung kami, terkhusus yang dikatakan pelatih tadi, supporter yang datang dari di hotel kemudian mengantar kita ke stadion, tapi mereka tidak bisa masuk ke stadion karena kandang ini tanpa penonton. Tapi lebih mantap itu. Ronaldo Persilo. Sini. Ronaldo kalau pare-pare. Ronaldo Real Madrid. Bukan Al Nassr, Real Madrid. Away. Inilah. Ronaldo bisa. Mau tahu nggak dokter yang semua ini? Bantu semua lagi. Berarti ofisial pemain pertandingan sudah dimulai. Selesai. Jangan lupa itu. Guys, ya sampai ketemu ya. Ya. See you in Makassar.